dzangano line la ḓivhidzwa uri Gaza Movement for Change ḽi khou ḓigana uri ḽi ḓo dzhia ndaulo ya masipala muswa une wa kha ḓi tou bva vhumbiwa wa Collins Chabane. Lu ḓo vha lwa u tou thoma musi vhadzulapo vha masipala uyu vha tshi ya khethoni dza mivhuso yapo nga fhasi ya masipala uyu. President wa dzangano iḽi vha ri vha na fulufhelo ḽa uri vha ḓo dovha hafhu vha shumana zwavhuḓi na kha masipala wa Greater Giyani. For now, we are contesting in two local municipalities, Greater Giyani and Collins Chabane municipality. You know, people can't wait in other areas. We should have also contested Zanin, Wapalabura, and all the municipalities that are, are in the surroundings of the Watsonga clan. Muthomi wa dzangano iḽi Vho Emmanuel Mutileni vho bva kha Lihoro la EFF. Dzina la Lihoro iḽi ḽi bva kha dzina la muvhuso wa shango ya ḽa kale la Gaza nkulu ḽe ḽa vha ḽi ḽa Vatsonga fhedzi. Why can't we have our own? Because you see, we are the ones who are putting more votes, but we are elevating other people from other tribes. We are not discriminating. This party, it was established for Vatsonga-speaking people, but we are actually going in a wider range. We are recruiting other people. Vhupo honohu vhuna khaedu siani ḽa nḓisedzo ya tshumelo zwihulusa khaedu dza maḓi na bada dzavhuḓi. Vhadzulapo vha henefha vha khou ṱoḓa hu tshi vha na tshanduko. The challenges that we are having in this area, we've got a challenge of water supply. There is no adequate water supply. That is the challenge that we are encountering. And another thing, our roads are not that they've got potholes. Khethoni dzo fhelaho dzangano iḽi la Gaza Movement for Change ḽo kona u wana fhedzi vouthu dzine dza fhira zwigidi zwivhili. Zwa zwino ḽo ṅwalisa vho nkhetheni vha furaru rathi kha masipala wa Collins Chabane khathihi na vhaṅwe vho nkhetheni vha furaru nthihi vhane vha ḓo ṱaṱisana kha masipala wa Greater Giyani.